Mwaramutse neza, igitondo cyiza kuri mwese, kandi nanabifuriza uwa gatanu mwiza. Nizere ko tugiye gutangira weekend mumeze neza. Congratulation ku bantu twaraye dukoranye muri group ya WhatsApp, kuko game naraye mbahaye yabaye won. Kandi nanabiseguraho kuba maze iminsi nta video shyira kuri YouTube, kuko maze iminsi ndwaye grippe, narimereye nabi kabisa. Gusa guhera uno munsi nagarutse hatabayemo ibindi bitubangamira. Uyu munsi rero mfite tike ebyiri. Mfite tike ya odd 19, iyo ni big odd rwose, ni odd ya 19 n'ibice. Nkagira na odd iyo twita medium odd ifite 4 n'ibice 45. So mbere yuko tureba game z'uyu munsi, reka tubanza turebe game naraye nanze muri groupe uko zagenze. Ejo natanze tike ifite odd ya 4 n'ibice 32. Murabona ko yabaye won. Game ya mbere yatangiye saa 7 n'igice, yari ya Asian Football Cup, yahuje Australia na Syria. Prediction yari away to win. Urabona ko byabaye kubera ko Australia yatsinze igitego 1-0. Indi game yari ya Asian Football Cup, yahuzaga Ubuhinde ndetse na Uzbekistan. Prediction yari away to win, kandi byarabaye kubera yuko Ubuhinde bwatsinze ibitego Uzbekistan yatsinze Ubuhinde ibitego 3-0. Ni iyi ngiyi. Indi game yari ya Copa del Rey, yahuzaga Uniosta do Salamanca, yari yahuye na Barcelona. Muri iyo match prediction yari away to win, nayo yarabaye kubera yuko Barcelona yatsinze ibitego 3. nayo Barcelona yatsinze 3-1 cya Uniosta. Uzbekistan yatsinze India ibitego 3-0. Match ya nyuma rero muri iyo game, match ya 4, yari ya Liga Pro yo muri Portugal, yahuzaga FC Famalicão vs Braga. Prediction yari away team to win. Byarabaye kubera yuko Braga yatsinze 2-1. Game ya nyuma muri tike natanze y'ejo yari ya FC Vizela
vs Sporting Lisbon. Prediction nayo yari away team to win, byarabaye kuko Sporting Lisbon yatsinze ibitego 5-2. Murabona yuko game natanze ejo ya odd ya 4.32, murabona yuko yabaye win. So mbere yuko tureba game z'uyu munsi, mbere yuko tureba za tike ebyiri ngiye gutanga uyu munsi, niba uri mushya kuri iyi channel ya Christ Betting, banza ukore subscribe, ukore like, share kugira ngo n'abandi ubagezeho aya mahirwe, ndetse unakore kuri notification cyangwa se ku nzogera kugira ngo uzajye uba uwa mbere mu bantu babona video nashyizeho, bityo ubashe gukorera game igihe odd itaragabanuka, kuko tuzi ko iyo uko amasaha ashira ariko odd zigenda zigabanuka. Banza ukore subscribe kuri Christ Betting, ukore share n'abandi babimenye, unakore like ndetse na comment, unambwire nimba hari uburyo bundi nakoramo butari ubu ngubu, cyangwa se unambwire nimba nakongera odd ikava kuri 4 ikarenga 19. So muhawe ikaze, nanashimira uwamaze gukora subscribe kuri iyi YouTube channel ya Christ Betting. Uyu munsi rero tugiye guhera kuri odd ya 4.45 kuri game ya odd ya 4.45. Game ya mbere ni game iri buhuze CS Constantine vs Ben Aknon. Prediction ya hano ni under 3 goals. Under 3 goals ifite odd ya 1.80. Game ya kabiri ni iyi ya GS Saula vs GS Cabral. My prediction hano ni home over 0 goals, bivuze ngo GS Saula byanze bikunze irabona igitego muri uyu mukino. Iyo game ifite odd ya 1.29. Game ya gatatu ni Palado AC vs AC Setif. Prediction ya hano ni home team to win over 0. Bisobanuye yuko home team iri buze kubonamo igitego muri iyi game. So game ya kane muri iyi game ifite odd ya 4 ni game ya El Bayish ni game ya El Bayad vs MC Oran. Prediction ya hano ni home team of 0.5. Sobanuye ko nayo home team iri bubonemo igitego muri iyi match. Indi game iri kuri iyi tike ni game ya
indi game ni Club Olympia iri buhuremo na South American Villa Elisa. Prediction here is a home team to win or draw. Bisobanuye ngo ikipe yo mu rugo iratsinda cyangwa se inganya. Iyo game ifite odd ya 1.13. Indi game iri kuri iyi ticket y'uyu munsi ni Giresunspor vs Column FK. Prediction here is away team to win, ifite odd ya 1.34. Game ya nyuma kuri iyi tike yacu ifite odd ya 4.45 ni game ya ACS Sepsi iri buhuremo na CSM Polytechnicalas. Prediction hano ni home win to win or draw, ifite odd ya 1.15. So game zacu ziri kuri tike ifite odd ya 4.45 nizo. Booking code dore ngiyi. Booking code y'iyo game ya 4.45 ni iyi ngiyi. Ni iyi ngiyi, utayibonye iriya nyuguti ihera hanyuma ni D. So amahirwe masa ku muntu wese uri bukore iyi game ya 4.5. Kuri ba bantu rero bakunda big odd cyangwa se odd iri hejuru, ngiye kubaha odd ya 19. Iyo odd ya 19 nayo irizewe kandi ndifuriza amahirwe buri wese uri bukore game z'uyu munsi. Tudatinze rero reka turebe odd yacu ya 19 uyu munsi uko iteye. Uyu munsi odd yacu ya 19 iratangira saa 8. Match ya mbere iraza guhuza Sofapaka iri buhuremo na Kakamega Homeboys. Sofapaka iri buhuremo na Kakamega Homeboys. Prediction hano ni under 1 goal full time. Under 1 goal full time. So indi game iri kuri iyo tike ya odd 19 ni El Bayid vs MC Oran. Prediction ya hano ni home team over 0 goals. Iyindi game ni Parado AC iri buhuremo na AC Satif. Prediction ya hano ni home team over 0 goals. US Suf iri buhuremo na USA Marije. Prediction hano ni USA Marije to win or away team to win. Indi game ni ACC Sepsi iri buhuremo na CSM Polytechnicalas. Prediction ya hano ni home team to win or draw. Indi game ni GS Saula iri buhuremo na GS Kabrai. Prediction ya hano ni home team over 0 goals. Indi game ni CS Constantine
iri buhuremo na Ben Aknon. Prediction ya hano ni under 3 goals full time. So indi game ni Gillespie versus Column FK. Prediction ya hano ni away team to win. Niyo prediction yo kuri iyi game. Indi game iraba saa moya MC Alger iri buhuremo na USB Skla. Prediction ya hano ni over 1 goal full time. Game ya nyuma kuri iyi odi ya 19.26 ni Club Olympia iri buhuremo na Sol d'America Villa Elisa. Prediction ya hano ni home team to win or draw. So booking code y'iyi game ya odi ya 19.26 ni iyi ngiyi. Ni iyi ngiyi rwose booking code ku bantu bakoresha bet power. Ngiyi booking code y'iyi odi ya 19.26. So congratulations ku bantu bose baraye bakoze game y'ejo twakoze. Bonne chance ku bantu bari bukore game z'uyu munsi, ariko mbere y'ibyo byose banza wibuke gukora subscribe, share, like, unakore no kunzogera kuri notification kugira ngo nzashyiraho video uzahite uba uwa mbere mu bayibona, bityo ukore odi ku gihe. So niba wumva hari n'icyo twavugurura kuri iyi channel ya Christ Betting, kitubwire muri comment maze dukore ibintu binoze. Ndabakunda, ndabemera, amahirwe masa. Ciao ciao, tutazidi kesho.